Adakah teknik opening range breakout timeless dekat market FCPO? Itu mungkin one of the question yang korang tertanya-tanya selepas korang tengok video aku ni. Okay. Aku dah buat backtest dekat bulan September dan bulan Oktober. Korang boleh check out these two video. Okay. Tapi mungkin korang cakap, boleh lah, this trade recent trade. Okay, tahun ni punya trade. How about bulan lain? Sorry, bukan bulan. How about tahun lain? Okay. This is result yang aku dapat selepas aku buat backtest dekat tahun 2024. Okay, nampak ni semua 2024. You see, August, dan this is the result lah. So, for those yang tertanya-tanya adakah setup op ni timeless? Yes, it is timeless. So, this is the proof lah. Okay, of course, maybe bulan lain aku tak buat testing, aku tak tunjuk result kan, tapi this is one of the proof lah, is it timeless. Dan korang kena backtest sendiri lah. Takkanlah semua aku nak swap, kan?